kuva intambara Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanganyemo na Iran yatangira, harimo kubarurwa ibisasu birenga 2500 bimaze gusukwa mu kirere cya Iran, byasenye bwinshi mu bubiko bw'intwaro za Iran, cyane cyane ahakorerwa n'ahabikwa intwaro z'icyo gihugu zirasa kure. Abaturage barenga 1000 ba Iran bamaze kuhasiga ubuzima. Abayobozi bakuru haba muri politike no mu gisirikari benshi bamaze gupfa, ariko Iran yanze kuva kwizima. Iran yanze kuva kwizima kubera ko ikomeje kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikari by'Abanyamerika biri mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ahandi hose habarizwa inyungu za Amerika na Israeli, aho ibisasu bya Iran bishobora kugera. Intambara igitangira, benshi bavuga ko ari ikibazo cy'amasaha gusa, Iran ikaba yamanitse amaboko. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, umunsi umwe intambara itangiye, yavuze ko abayobozi ba Iran bamusabye imbabazi bamwinginga ngo bajye mu biganiro intambara ihagarare. Icyakora hashize amasaha make abo bayobozi barabyamaganye ndetse bashimangira ko nta biganiro bishoboka nyuma yo kwica umuyobozi wabo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Amakuru aturuka ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli akomeza kuvuga ko n'ubu Iran ikinginga ngo ibiganiro bisubukurwe, ariko abayobozi ba Iran bo bakabihakana. Benshi barakibaza kwibanga Iran yakoresheje rituma n'ubwo ibisasu bya Amerika bikomeje kuyishegesha cyane itava kwizima. Iri banga niryo tugiye kugaruka muri iki kiganiro. Nge nitwa Ismail Mwanafunzi. Mbashimira ko mudasiba kudukurikira ndetse mugakomeza gukanda handitse subscribe cyangwa sabone. Kuba Iran ikomeje kugerageza kurwana nubwo bigoye muri iyi ntambara itaramara icyumweru, ahanini bishingiye mbere na mbere ku buryo ibikamo intwaro zayo. Ni igihugu gisanganywa amakenga yuko kibanye nabi na Amerika na Israeli, ku buryo bituma intwaro zikomeye bafite bazibika kure munsi y'ubutaka. Inyinshi ziba zibitse mu nda y'imisozi minini, mu buvumo n'ahandi bigoye kugera ukoresheje kurasa. Ibi bisobanuye ko nubwo ibisasu bimaze kuraswa kuri Iran ari byinshi, ariko ntabwo wahita wemeza ko byabashije gusenya ububiko bwose bw'intwaro Iran ifite, ku buryo iki gihugu wavuga ko cyamaze gushirirwa ngo kibure ibisasu byo kwirwanaho mu gihe barashweho. Mu bisasu Iran bitse mu nda y'isi harimo nk'ibyitwa Fata. Ubu bageze kuri version cyangwa se ku cyiciro cya kabiri izwi nka Fata 2. Ibi ni ibisasu bigenda ku muvuduko uruta uwijwe. Kimwe kirashwe kiba gishobora kugenda intera y'ibirometero 1500. Ibi bisasu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse kugaragaza ko bihangayikishije cyane, ndetse hari amakuru avuga ko ari byo bimaze iminsi bigwa muri Israeli nyuma yo kwinjira mu ikoranabuhanga ry'Abanyamerika ririnda ikirere cya Israeli rizwi nka Iron Dome. Fata 2 ni ibisasu bivugwa ko bishobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 17900 ku isaha. Kuri uwo muvuduko birashoboka cyane ko byabasha kwinjira mu kirere kigenzurwa na Iron Dome n'ubundi buryo bw'ubwirinzi bw'ikirere bwa Amerika, kubera ko uwo muvuduko ni mwinshi cyane. Ibi bigora cyane systeme z'ubwirinzi z'Abanyamerika, kubera ko kujya gutahura ko hari igisasu kinjiye mu kirere, kwitegura kukirasaho ngo gishwanyagurike kitarageraho gitumwe, byose bisaba kanya ku buryo bijya gukorwa cyamaze kugeraho cyoherejwe. Ubu bwoko bw'ibisasu kandi bukoranye ikoranabuhanga rituma iyo byinjiye mu kirere cy'umwanzi bigabanya ubushyuhe, bityo systeme za radar ntizishobore kumenya neza niba ikinjiye ari igisasu cyangwa se ari ikindi kintu. Fata 2 ni ibisasu bishobora kugenda bihindura inzira mu gihe biri mu kirere. Ntabwo ari igisasu gikurikira inzira imwe nk'ibindi bisanzwe, ahubwo gifite uburyo kigenda gikata, kimanuka, kizamuka, nkaho hari urimo kukiyobora, bikagora systeme z'ubwirinzi kugihamya kabone nubwo cyaba kinjiye mu kirere cy'umwanzi. Abayobozi ba Iran bigeze kuvuga ko ibisasu bya Fata 2 bikora mu ikoranabuhanga rituma bibasha kwihisha systeme za radar zigezweho. Aba bayobozi kandi baherutse kuvuga ko ibi bisasu byabafashije muri iyi ntambara, by'umwihariko aho byarashwe ku bikorwa remezo byifashishwa mu butasi bwa Israeli ndetse n'ibiro bikoreramo igisirikare kirwanira mu kirere mu murwa mukuru wa Israeli, Tel Aviv. Ubu bwoko bw'ibisasu kandi nko mu gihe burashwe kuri Israeli bugira amahirwe yo guhamya intego yabwo, kubera ko Israeli ni igihugu gito. Ubusanzwe igihugu kinini iyo igisasu kinjiye mu kirere cyacyo haba hari amahirwe yuko kizabanza gukora urugendo rurerure mbere yo guhamya intego cyoherejweho. Ibyo biha umwanya radar na systeme z'ubwirinzi zigashobora kugihamya neza. Muri Israeli ho ntabwo ariko bimeze.
kubera ko ni igihugu gito. Irani ku by'inshuro 75 iyo igisasu nk'icyo cyihuta cyane kibashije kwinjira mu kirere cya Isiraheli, nta mwanya uhagije uba uhari wo kugishwanyaguza kitarageraho gitumwe. nk'uko twigeze kubivuga dutangira, ubunini bwa Iran nabwo burimo kuyifasha cyane muri iyi ntambara. nka Isiraheli ni igihugu gito kijya kungana n'u Rwanda, kubona aho guhisha intwaro zayo hatazwi biragoye. Amahirwe yonyine iki gihugu gifite ni systeme z'ubwirinzi z'abanyamerika zikomeye zituma ibisasu byinshi babishwanyaguza bitaragera ku butaka. Iran rero yo ntabwo ariko bimeze. Nubwo systeme z'ubwirinzi bw'ikirere bwa Iran ari nke, ni igihugu kinini, ari nabyo bicyorohereza kubika intwaro zacyo ahantu henshi hatandukanye. Ibi bigora Isiraheli gutahura neza aho intwaro za Iran zose zihishe ngo bazishwanyaguze, ku buryo nubwo Isiraheli imaze iminsi yigamba guhabya Iran, biragoye kubyizera. Uku kubasha guhisha intwaro nyinshi ahantu hatandukanye byatumye kugeza amagingo ya Iran igifite ibisasu byo kurasa kuri Isiraheli, ikabona n'ibisaguka byo kurasa ku bindi bihugu by'inshuti za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo ari ibisasu gusa Iran ikoresha kandi, kubera ko inafite irindi banga rya za drone nyinshi kandi zidahenda kuzikora. Nko muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ahari ikigo cya gisirikare cy'abanyamerika cyitwa Al-Dafar, harashwe na Iran, umwe hasiga ubuzima. Muri Bahrain, icyiciro cy'ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarashweho. Qatar nayo yarashweho, ariko systeme zayo z'ubwirinzi zibasha kuburizamo ibyo bisasu. Kuwait yarashweho ibisasu byinshi, biba ngombwa ko ifunga ikirere cyayo mu gihe intabaza muri Isiraheli nazo zihora zisakuza, ziteguza abaturage zibasaba kujya kwihisha buruko ibisasu bya Iran bije. Imibare y'ibyangiritse kugeza ubu irerekana ko Iran yatakaje byinshi, kandi mu gihe intambara yakomeza iracyatakaza byinshi. Na mbere yuko intambara itangira, buri wese yabonaga ko Iran itazahangara ubuhangange bw'igisirikare cya Amerika. Icyakora nta wari uzi ikigero cy'uburyo Iran izihagararaho. N'ubu ubwato bw'intambara bwa Iran Amerika ibugeze habi ibushwanyaguza, Iran iracyafite ubushobozi nayo bw'ibisasu bishobora kwangiza ubwato bw'abanyamerika. Hashize iminsi ubwato buhagurukiraho indege z'intambara bumaze iminsi mu mazi akikije Iran buraswaho n'ibisasu biturutse Tehran no mu yindi misozi ya Iran. Iran kandi isanganywe drone nyinshi zishinzwe gucunga amazi ayikikije, ari nako zishobora kurasa mu gihe zibonye ubwato bw'umwanzi. Ni drone kandi zifite ubushobozi bwo kuba zajagaraza radar z'ubwato bw'umwanzi, zikaba zagera ku rwego rwo kurasa nta uramenya ko zihari. Zishobora kutarasa ubwato bwa Amerika ngo zibwangize ku kigero burohama burundu, ariko niyo zakwangiza bike kubisana byatwara igihe abanya-Iran bakaba bahumetseho, cyangwa se bikaba ngombwa ko busubizwaho bwaturutse. Igisirikare kirwanira mu mazi cya Iran kandi nubwo gikomeje gucibwa intege kiraswaho, kiracyafite amahitamo y'ubwato buto gifite kandi bwihuta cyane. Uburyo bakoresha ni ugukoresha ubu bwato ari bwinshi bukoherezwa gutera no kuzenguruka ubw'abanyamerika. Ushatse wavuga ko ari ubwiyahuzi, ariko birashoboka ahubwo bwato buhagurukira rimwe buhetse ibisasu bwajya kwegera ubwa Amerika bukarasira rimwe. Mu gihe ubwato bwa Amerika burasiweho icyarimwe, byagorana kumenya aho buhera bwirwanaho, bityo hakagira ibyangirika niyo byaba bike. Ubundi buryo bwa kabiri Iran irimo gukoresha ni ugutega imitego myinshi mu mazi ayikikije, cyane cyane mu muhora wa Hormuz. Iki ni igihugu gisanganywe imitego myinshi, harimo n'ifite ikoranabuhanga ryihariye ribasha kumenya ubwato bw'umwanzi akaba ari bwo baturitsa. Nk'ubu Iran yamaze gutangaza ko umuhora wa Hormuz ufunze, ko ubwato buza kuhanyura buzaraswa. Nta wamenya niba yarabikoze kubera ko yamaze kuzuzamo imitego, cyangwa se n'ibifite radar zicunga aho hantu ku buryo ubwato buhanyuze batabuzi baburasaho. Gufunga uyu muhora n'andi mayeri y'intambara. Uyu ni umuhora unyuramo ibicuruzwa byinshi bijya hirya no hino ku isi, cyane cyane ibikomoka kuri petrol bigera kuri 20% by'ibikenerwa buri munsi ku isi yose. Kuva aho hantu hafungwa, ibicuruzwa by'ibikomoka kuri petrol byaratumbagiye. Akagunguru ka petrol kageze ku madolari 85, ndetse abasesenguzi bakavuga ko gashobora no kugera ku madolari 100 mu minsi iri imbere. Uko ibiciro byiyongera hirya no hino ku isi, Amerika yajya ku gitutu cyaba cy'amahanga n'icy'imbere iwabo, igitutu cyo kudohora kurasa kuri Iran kugira ngo idakomeza gufunga aho hantu. Gufungura Hormuz kuri Iran bivuze ko Amerika na Isiraheli bahagarika kuyigabaho ibitero. Icyo kikaba cyaba igitego kuri Iran. Perezida Donald Trump yavuze ko nibiba ngombwa Amerika iziha akazi ko gukoresha igisirikare cyayo kikajya giherekeza ubwato bw'ubucuruzi bunyura mu muhora wa Hormuz kugira ngo Iran itaburasaho. Ariko icyo atavuzeho ni imitego ishobora kuba iri muri ayo mazi ubwayo yabasha kwangiza ubwato bw'ubucuruzi n'ubw'abanyamerika bitabaye ngombwa ko habaho kongera kurasa. Ibice bya Iran bikora ku nyanja
nabyo birimo kuyifasha guhangana na Amerika. Ni ibice by'imisozi ku buryo byorohera Iran kwegereza ibisasu hafi y'aho ubwato bwa Amerika buparitse ntawe wiciye iryera. Iran ikoresha imodoka zirasa zikaza zihetse ibyo bisasu zikabirasa zigakomeza zikigendera. Kubera ko zikingirijwe n'imisozi, kuzitahura ntabwo byorohera abanyamerika. Niyo bagiye kuzirasa hari ubwo basanga zavuye aho zarashe zigeze. Iran kandi ifite ubwato bugendera munsi y'amazi sous-marin bukoresha mazutu na essence. Ubu bwato bwakorewe aka gace k'amazi akikije iki gihugu kubera ko n'amazi maremare, bikaborohera ko ubwo bwato babwohereza bukajya kuryama mu ndiba y'inyanja hasi butegereje ko hari ubundi bw'abanyamerika bubanyura hejuru bakarekura ibisasu. Hari ubwo Amerika yatangiye gushwanyaguza ariko ntabwo yabumazemo, haracyari urimo gukora. Biramutse bigenze uko Iran bishaka, ubu bwato ni umutego mutindi ushobora kwangiza ubw'abanyamerika, bakaba bahitamo guhagarika imirwano cyangwa se guhungisha ubwato bwabo bakabwimurira ahandi kure y'imbibi za Iran. Nubwo urwego rw'igisirikare kirwanira mu kirere cya Iran rudakomeye cyane nk'urw'abanyamerika, ariko nanone ntabwo ubushobozi bwarwo bwakwirengagizwa kandi biri mu bimaze iminsi bitanga umusaruro. Iran ni kimwe mu bihugu bifite inganda zikora drone z'intambara zigezweho mu burasirazuba bwo hagati. Iki gihugu gifite drone uhereye kuzikora ubutasi ukagera kuzikorera ibisasu n'izirasa. Izi drone zimaze iminsi zoherezwa mu bihugu by'inshuti za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, aho zoherezwa ku bwinshi bagamije kujijisha cyangwa gutesha umutwe systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere. Zimwe zihanurwa zitaragera aho zigiye, ariko hari zibasha gucengera zikagerayo zikagira ibyo zangiza. Amerika irimo kwifashisha ibirindiro byayo bya gisirikari biri mu bihugu byegereye Iran nko muri Bahrain, Qatar n'ahandi. Aha harimo Iran yahereyeho irasa ubwo yagabwagaho ibitero mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ibi byari bigamije guca intege ibi bigo kugira ngo bidakomeza guhingufa Amerika ikabarasaho. Hari naho Iran yarashe muri hotel i Dubai, birakaza benshi bavuga ko yarengereye ikarasa ku bikorwa by'abasivile. Iran yireguye ivuga ko abishaka ari abasirikare n'ibikorwa by'igisirikare cya Amerika, ko baba bihishe hose haba mu nyubako za gisirikare cyangwa iza gisivile izabarasaho. Iran ntabwo igamije kurasa ku basivile nk'uko ibivuga, ngo ahubwo ishaka gushwanyaguza ahantu hose hari amasasu n'ibisasu by'abanyamerika, ibikomoka kuri petrol icyo gihugu cyifashisha mu bwato no mu ndege z'intambara, n'ahantu hose hifashishwa hategura ibitero bije kuyigabwaho. Ntabwo iminsi mike ishize intambara itangiye wakwemeza niba Iran izahabya Amerika igahagarika ibitero. Gusa nayo yagaragaje ko itoroshye imbere y'igihugu cyari kimaze imyaka n'imyaka kiyitegura. Turukiya yujuje igihugu cya 10 cyarashwemo missile cyangwa se drone iturutse muri Iran mu minsi 5 iki gihugu kimaze kiri mu ntambara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ubuyobozi bw'iki gihugu cya Turukiya bwavuze ko bwahanuye missile yari iturutse muri Iran ariko ikaraswa itari yinjira mu kirere cya Turukiya, aho yarashwe na systeme z'ubwirinzi za OTAN Turukiya ibereye umunyamuryango. Iki gihugu kije kiyongera ku bindi birimo Oman, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Jordanie, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Israel ndetse na Chypre, ari nacyo gihugu cy'Iburayi cyari kimaze kuraswaho muri iyi ntambara mbere ya Turukiya. Iran yari yabanje kuburira ibihugu byose bifite ibirindiro bya Amerika ivuga ko izahangana nabyo mu gihe izabigabweho igitero. Ibi byatumye ibihugu byangira Amerika gukoresha ubutaka cyangwa se ikirere cyabyo mu kugaba ibitero kuri Iran. Icyakora ibi ntibyabujije Amerika gukoresha ubundi buryo n'ubundi gaba ibitero kuri Iran. Iran nayo igira uburakari bwinshi itangira kurasa kuri ibi bihugu by'Abarabu, nyamara byari byigengesereye kugira ngo bidakoma rutenderi bikikururira umujinya wa Iran. Abanya-Iran ngo batekerezaga ko kurasa ibi bihugu bizatuma bishyira igitutu kuri Amerika na Israel kugira ngo ibyo bihugu byombi bihagarike intambara. Ibyo kurasa ku birindiro by'ingabo za Amerika byaje guhindura isura ubwo Iran yatangiraga kugaba ibitero simusiga ku bikorwa remezo birimo inganda zitunganya gaz muri Qatar ndetse n'izitunganya petrol muri Arabia Saudite. Guhagarika ibikorwa by'izo nganda ntago byari gukenesha ibyo bihugu gusa, ahubwo byari bunashyira ubukungu bw'isi mu kaga. Icyakora hejuru ya byose Iran yanagerageje kurasa ku nganda zitunganya amazi muri ibi bihugu, inganda ubundi ushaka wakwita ibiha by'ibi bihugu.
kubera ko ibihugu by'Abarabu biri mu butayu hafi ya byose bishingira ku mazi yo mu nyanja mu bikorwa by'abaturage bya buri munsi, ariko ayo mazi nayo aboneka abanje kuyungururwa. Inganda ziyayungurura ni igikorwa remezo cy'ingenzi cyane kuri ibyo bihugu. Nk'urugero, muri Qatar hejuru ya 80% by'amazi yose akoreshwa n'abaturage n'amazi y'inyanja aba yabanje kuyungururwa. Muri Arabia Saudite iki kigero kiri hejuru ya 70%, ariko n'ibindi bihugu by'Abarabu ikigero kiri hejuru. Kubera iyi mpamvu ibihugu by'Abarabu byaje kubona neza ko Iran irimo kubishoza intambara yindi yihariye itandukanye n'icyo gihugu kirimo kurwana na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iyi mpamvu ibihugu by'Abarabu birimo Qatar na Arabia Saudite ngo byamaze kugaragaza ubushake bwo kwinjira muri iyi ntambara biri ku ruhande rwa Amerika na Israel. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi za Israel aremeza ko ibihugu byombi bishobora kuba byaramaze no kugaba ibitero muri Iran bikoresheje indege za F-35 byaguze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nta ruhande na rumwe rwari rwemeza aya makuru. Ubwo yari yakiriye chancelier w'Ubudage muri White House, President Donald Trump yavuze ko ibihugu by'Abarabu byagabweho ibitero na Iran byamaze kugaragaza ubushake bwo kwinjira mu ntambara. Icyakora yirinze kuvuga niba byaramaze kwinjiramo bya nyabyo cyangwa se bikirimo kuganira kuri uyu mushinga. Birasa naho ibi bitero bya Iran byayikururiye ikinyuranyo cy'ibyo yashakaga, aho kugira ngo ibihugu by'Abarabu bisaba abanyamerika guhagarika intambara, ahubwo bikaba birimo kwishimira kuyinjiramo. Hagati aho andi makuru aravuga ko ubutegetsi bwa President Donald Trump bushobora kuba burimo kureba uburyo bushobora kohereza ingabo zabwo imbere muri Iran kugira ngo zigire uruhare mu gukuraho ubutegetsi bwa Iran mu buryo bweruye. Ubwo President Donald Trump yarabajijwe ibyo kohereza ingabo muri Iran, uyu mugabo yanze kugira icyo abivugaho, gusa mu buryo bwatunguye benshi nta nubwo yabihakanye mu buryo bweruye. Icyakora Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hegseth we aherutse gutobora, avuga neza ko nibiramuka bikenewe Amerika yiteguye kohereza ingabo zayo kujya gukuraho ubutegetsi muri Iran. Ati nta ngabo dufite muri Iran, ariko ntabwo turi buvuge ibyo tuzakora cyangwa tutazakora. Ati President Donald Trump icyo yakoze ni ukumvisha abanzi bacu ko tuzakora ibishoboka byose, ibikenewe byose kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje. Magingo aya ingabo 50,000 za Amerika nizo zirimo kugira uruhare muri iyi ntambara. Gusa andi makuru akavuga ko izindi ngabo nazo zirimo koherezwa mu burasirazuba bwo hagati, ku buryo mu gihe cyose byakenerwa Amerika yaba ifite ingabo zihagije zatuma yinjira muri Iran ikajya kurwana inkundura. Igitekerezo cyo kohereza ingabo muri Iran ntabwo gishyigikiwe cyane muri Amerika nkuko gishyigikiwe muri Israel. I Tel Aviv ngo biteguye kohereza ingabo zabo zikajya muri Iran mu kurangiza akazi burundu ubutegetsi bwa Khamenei n'abambari be n'igisirikare cye bose bakavaho. Benny Gantz wigeze kuba minisitiri w'intebe na minisitiri w'ingabo wa Israel yavuze adaciye ku ruhande, ashimangira ko biramutse bikenewe Israel yagakwiriye kohereza ingabo muri Iran ariko ikagera ku ntego yiyemeje. Ati ntabwo navuga ko tuzohereza ingabo muri Iran, twategereje imyaka 47 kugira ngo ubu butegetsi bwo muri Iran buveho. Ati ubu tugeze ahantu tugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo tugere ku ntego zacu. Ibi byose bishimangirwa nuko yaba Donald Trump ndetse na Benjamin Netanyahu bakomeje kubona ukuri kw'ibintu. Ukuri guhari nuko magingo aya ingabo za Iran zirimo gucika intege ku rugamba ndetse na misile zirimo kurasa zirimo kugabanuka umunsi ku wundi. Ku munsi wa mbere w'intambara Iran yarashe misile 350, ku munsi wa kabiri yarashe 175, zabaye 120 ku munsi wa gatatu, mu gihe ku munsi wa kane yarashe misile 50 zonyine. Nyamara mu gihe ingano ya misile Iran irimo kurasa zigabanuka, iz'Amerika irimo kurasa zo zirimo kwiyongera. Ndetse kuri ubu Amerika yahinduye ubwoko bw'indege zirimo kugira uruhare runini muri iyi ntambara. Ntabwo zikiri B2 cyangwa se F-35. Magingo aya barimo kwifashisha cyane indege zizwi nka B-52 bomber, zifite umwihariko wo gutwara ibisasu byinshi nubwo zidafite teknoloji igezweho kubera ko zakozwe mu myaka 70 ishize. Izi ndege ntabwo zikora ahantu hari za radar zihambaye kubera ko nyine zakozwe kera, zikaba zidafite teknoloji ishobora kuzifasha kwihisha radar. Iyo zirimo kugenda mu kirere buri wese abazibona kuri radar, kandi ntabwo zihuta cyane cyangwa se ngo zigendere ku butumburuke bwo hejuru cyane. Kuba Amerika yatangiye gukoresha izi ndege ni ikimenyetso cy'uko iki gihugu kigenzura ikirere cya Iran mu buryo bwizewe. Ibintu byanatangajwe na Donald Trump wavuze ko ikirere cyose cya Iran ubu kirimo kugenzurwa na Amerika, igisigaye gusa ni ukurasa ibyo bifuza byose. Gusa nubwo igisirikare cya Iran kitagishoboye kurinda ikirere cyacyo, ntabwo ariko bimeze ku butaka. Abanya-Iran barabizi neza ko abasirikare bo mu mutwe wa Islamic Revolutionary Guards Corps ndetse n'abarwanyi b'indi mitwe nka Basaj ari abarwanyi bakomeye.
ndetse n'utari ubizi yabimenye mu myigaragambyo iherutse kuba muri Iran, aho Donald Trump yavuze ko abaturage barenga 35,000 bishwe mu gihe kitagera ku byumweru bibiri. N'uyu munsi amakuru avuga ko mu bihe by'ijoro abarwanyi b'iyi mitwe yombi birara mu mihanda bakagenda bahiga abo bikekwa ko batavuga rumwe na leta, bamwe bakicwa kubera ko nta internet iri mu gihugu nk'uko byari bimeze muri iyi myigaragambyo. Byinshi muri ibi bikorwa ntabwo birimo kumenyekana. Biragoye cyane rero ko abanya-Iran bonyine bashobora guhangana n'ubu butegetsi bakaba bashobora kubwirukana. Ari nayo mpamvu Amerika na Isiraheli byatangiye gutekereza cyane ku buryo bashobora kohereza ingabo muri Iran zigafatanya n'aba baturage kwirukana ubutegetsi bwa Khamenei bukagenda bwose burundu. Hagati aho muri Iran ibintu bikomeje gukomera cyane cyane ku butegetsi busigayeho, nubwo bigoye kwemeza ubuhagarariye. Nk'ubu kuri uyu wa gatatu hari hateganyijwe icyunamo cyo kunamira Ayatollah Ali Khamenei, ariko iki cyunamo cyamaze kwimurirwa igihe kitazwi. Impamvu zatangajwe n'ubuyobozi ngo nuko hari abaturage benshi kandi bazaturuka mu byaro bya kure bifuza kuzitabira icyo kiriyo. Gusa ku rundi ruhande bikavugwa ko iki kiriyo cyahagaritswe kuko umwuka wo kwigaragambya utangiye kongera kuzamuka muri Iran, aho benshi mu baturage badashyigikiye ubutegetsi ngo bagiye bumvikana baririmba indirimbo ziburwanya. Inzego z'umutekano muri Iran ngo zagaragaje ko zitaba zifite uburyo bwo kugenzura abantu muri iki kiriyo, bityo zisaba ko kimurwa, cyane ko izi nzego nazo zikomeje kuzongwa cyane n'ibitero by'Abanyamerika na Isiraheli. Kugeza ubu Amerika imaze kurasa ahantu harenga 2,000 kuva intambara yatangira. Ibiro bya Basij, ibya IRGC ndetse n'ahandi hose hakoreshwa mu bikorwa bya gisirikari hose hararashwe. Ku munsi wa kane w'intambara Isiraheli yari yarashe inyubako ikorerwamo n'inama nkuru y'abashumba bazwi nka clerics, ari nayo nama nkuru ishyiraho umuyobozi w'ikirenga ikamugenzura ndetse ikaba yamwirukana. Iyi nama ubundi bigizwe n'abashumba 88, ushatse wayigereranya n'abakardino bitoramo papa uyobora Kiliziya Gatolika. Kuri uyu wa kabiri Isiraheli yarashe inyubako ikoreramo iyi nama nkuru ubwo bari mu gikorwa cyo gutora undi muyobozi mukuru. Bamwe mu barwanyi ba IRGC ngo bize imigambi yo kuva mu biro byabo bakajya kwihisha mu nzu z'abaturage, mu mashuri y'abakobwa ndetse no mu mavuriro. IRGC kandi yari isanzwe ifite inzu zikoreshwa mu kubaza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni inzu zavuzwe cyane mu 2022 ubwo abagore n'abakobwa muri Iran bigaragambyaga basaba guhabwa uburenganzira bwabo nyuma yo kwitwa Mahsa Amini w'imyaka 22 yakubiswe n'abakozi ba Basij bikamuviramo urupfu. Icyo Amini yaziraga nuko atari yambaye igitambaro gipfuka umusatsi we wose mu buryo bwuzuye. Nyuma y'urupfu rwe abagore bo muri Iran buzuye mu mihanda barigaragambya bamagana ubutegetsi bashinja ko babuza uburenganzira bwabo. Iyi niyo myigaragambyo ikomeye yari ibayeho muri Iran kuva nibura mu 2009. Basij yoherejwe mu mihanda ijya guhangana n'aba bagore, maze benshi bakajya bafatwa bakajyanwa muri izi nzu mwibazwa. Byavuzwe ko iyo umukobwa yakatirwaga igihano cy'urupfu ariko bakaza gusanga ari isugi, ngo abakozi ba Basij babanzaga kumufata ku ngufu kubera ko bizeraga ko iyo umugore apfuye ari isugi ngo ubwo ajya mu ijuru. N'uyu munsi abakobwa n'abagore muri Iran izi nzu bazita ikuzimu. Muri ibi bitero Amerika na Isiraheli bageze no ku rwego barasabe n'izi nzu. Byumvikanisha uburyo buri gikorwa cyose gifitanye isano n'ubutegetsi bwa Iran kirimo kuraswaho. Ikibazo cy'ibiribwa kandi cyatangiye gufata indi ntera, cyane ko ibitero byo mu kirere byagabanyije cyane ingano y'ibiribwa bishobora kugezwa ku baturage, ahanini kubera ko ababitwara banga kubijyana kugira ngo bataraswa. Gusa ariko ngibingi birimo kujyana nuko ingano y'ibiribwa iri mu bubiko bw'igihugu irimo kugenda igabanuka ku buryo intambara imaze igihe kirekire abaturage bakomeza kubura ibyo kurya. Hagati aho Iran imaze iminsi 4 irimo kwingingira Amerika kugaruka ku meza y'ibiganiro. Bwa mbere inzego z'ubutasi za Iran ngo zagerageje kuvugana n'inzego z'ubutasi z'Abanyamerika kugira ngo zigeze ubutumwa kuri President Donald Trump bw'uko Iran yifuza gusubukura ibiganiro. Icyo gihe hari hashize umunsi umwe intambara itangiye. Ubu butumwa ariko ngo bwanyujwe ku nzego z'ubutasi z'ikindi gihugu mbere yuko bugera ku nzego z'ubutasi za Amerika. Icyo gihugu cyabaye icyambu hagati y'inzego z'ubutasi za Amerika n'iza Iran, bikekwa ko ari Turukiya. Igihugu Iran yarasheho kuri uyu wa gatatu. Nubwo Oman ariyo yagize uruhare mu biganiro byahuje ibihugu byombi byarimo bibera i Geneve mu Busuwisi, ariko Turukiya nayo ni igihugu cyagize uruhare mu gusaba Iran kumvikana na Amerika ikemera ibiganiro by'ubuhuza. No kugeza uyu munsi Turukiya ni igihugu cyari gishyigikiye Iran kigasaba ko intambara igenza make. Icyakora nyuma y'igitero cya Iran ibi bishobora guhinduka. Turukiya ishobora kuba nk'ibindi bihugu by'Abarabu igatangira kureba Iran ijisho ribi.
Kuri uyu wa kabiri nibwo Donald Trump asa nk'uwasubije ku butumwa bwa Iran, aho yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko igihe cy'ibiganiro cyarenze. Hagati aho ikibazo cyo kwica abayobozi ba Iran gikomeje gutuma ibintu birushaho gukomera, kubera ko amagingo aya biragoye kwemeza umuyobozi muri Iran wavuga ko afite ijambo kurusha abandi. Ibi ngo ni nayo mpamvu Iran irimo kurasa ibihugu byinshi, aho bivugwa ko birimo gukorwa n'abarwanyi ba IRGC bihaye amabwiriza, kubera ko rimwe na rimwe usanga abayobozi barishwe. Mbere y'intambara umutwe wa IRGC wari watangaje ko wamaze guhindura uburyo, aho washyizeho uburyo abayobozi b'ingabo bo ku rwego rwo hasi bashobora gufata ibyemezo bya gisirikari batarindiriye amategeko y'abayobozi bakuru. Ibi ngo byari bigamije kubafasha gukomeza intambara mu gihe cyose Amerika na Israel byaramuka byisha abayobozi bakuru nk'uko byari byitezwe. Ikibazo nuko kutagira ubuyobozi buhuriweho bituma buri mukamanda wese ashobora gufata icyemezo cyo kurasa igihugu runaka bitewe n'impamvu ze ku giti cye. Ibi bigatuma havuka akavuyo mu buryo Iran irimo gukoresha misile zayo, misile zirimo kugabanuka umunsi ku wundi, cyane ko Israel irimo gushyira imbaraga mu gusenya aho zirasirwa, ubwo ni za missile launchers. Magingo aya ngo nibura hafi 25% bya missile launchers Iran yari ifite mbere y'iyi ntambara zamaze gusenywa, mu gihe hejuru ya 50% bya misile zose Iran yari ifite mbere y'intambara y'iminsi 12, ni ukuvuga mu mwaka ushize ndetse no muri iyi ntambara nazo zamaze gusenywa. Uretse ko yari imibare itangazwa n'uruhande rwa Israel ku buryo kuyizera 100% atari ikintu cyoroshye. Gusa ikizwi nuko Israel ikomeje gukora ibishoboka byose ikica abayobozi bakuru mu nzego za Iran nta kurobanura. Uheruka ukomeye yari minisitiri w'ingabo mushya Majid Ibn al-Reza. Uyu mugabo yishwe nta n'amasaha 24 aramara mu nshingano, kugeza ubu Iran ntabwo iratangazwa umusimbuye. Nshuti bakunzi mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Ibyiza no gukanda handitse subscribe cyangwa se abone kuri iyi chaîne. Mwakoze cyane.